Поп-пејачот и композитор Желјко Јоксимовиќ на 11 ноември ќе одржи голем концерт во Скопје. Балканската музичка звезда е моето друштво денеска. Ќе зборуваме за музиката и за приватниот живот. Желјко, здраво. Здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата за интервјуто. Со задоволство. По серијата концерти кои што лани ги одржа во МОП годинава, следи нов концерт на 11 ноември во Скопје. Каков ќе биде овој концерт, односно колку ќе биде поразличен овој концерт од Pa svaki koncert je različit. Prošle godine su bili koncerti Dva sveta sa Big Bandom i podrazumevali su novogodišnje atmosfere i pesme koje su obrađene u tim aranžmanima. A ovo je moj standardan koncert na koji je publika već navikla i na koji se oni uvijek rado vraćaju kada je Makedonija u pitanju i Skoplje. I meni je jako drago što ću se ponovo vratiti u tu dvoranu koja je bila 2010. godine moj, onako kažem, veliki izazov da napravim što uspešniji, što bolji koncert. To mi je pošlo za rukom i 2 godine posle toga, a onda je usledio koncert na stadionu, koji je najmasovniji, najveći i najbolji koncert u dosadašnjoj mojoj karijeri. Tako da se ja sa tim programom vraćam u Boris Trajkovski da napravimo još jedan koncert za pamćenje i siguran sam da publika već je dobro spremna, da su u dobrom zaletu da na tom koncertu napravimo i zaista onakvu atmosferu koja će vam pamtiti jako dugo. Го спомена албумот Два света. Колку си задоволен од тоа како го прифати публиката? Fenomenalno. Mi ćemo najverovatnije uraditi još jedan koncert u Skoplju do kraja godine, još ako bude malo snega, možda će da bude prijatnije, jer u Dva sveta sam ubacio još neke moje pesme, kao što su i Milimetar, kao što su Ranjena zver, i još neke pesme od drugih izvođača, što je jako interesantno, ali eto, ne smem da obećam, ali radimo na tome da napravimo još jedan koncert onako. Ali ovaj koncert koji je 11. novembra je nešto sasvim drugačije i ono, po samoj strukturi pesama samoj strukturi aranžmana koncertnih, mislim da je publika svakako upoznata sa svim tim aranžmanima i još jednom kažem, očekujem zaista jedan lep koncert i predivnu atmosferu. Ќе биде солистички концерт или ќе имаш некои гости на Moj koncert je uvek solistički, tako da najdraži gosti su publika koja je u ovim krajevima jako spremna i prati ono što ja radim. Baš razgovaram sa prijateljima, ne postoje nikakvi posebni pozivi moje publici, jer publika kada čuje da ja dolazim, oni se informišu na vreme i mi već imamo više decenijsko prijateljstvo, tako da sam ja jako siguran u moju publiku. Го спомена хитот Милиметар, песната Милиметар која што е вистински хит и која што генерално подсетува на песните со кои што ти ја започна твојата кариера. Зошто се реши повторно за ваков звук со оглед на тоа дека пееш и балади? Pa mene ne podsjeća na početak karijere, meni je to skroz drugačija melodija. Mislim, nešto što je ranije imalo tu zvučnost. Milimetar je jedno što su ljudi navikli na kada je brža pesma i čuju moj glas, a kaže, aha, brža pesma, početak karijere. Nije baš tako. Ali ta pesma zaista beleži sve rekorde i u gledanosti i u slušanosti i publika je baš prihvatila. Meni je jako drago zbog toga. Освен на музичко поле, исклучиво си популарен и кај вас и кај нас со приватниот живот, со оглед на тоа дека неодамна се родија твоите 2 ќерки. Како е да се биде татко на 4 деца? Da vam kažem, jedan fenomenalan osjećaj. Još uvijek ja nisam svestan da su nam stigle još 2 devojčice. Valjda dok one malo ne porastu. Sad su onako mirne, bebe, spavaju, jedu, ali svakako je to neopisiv jedan osjećaj sa kojim se svakim danom budim u glavi i zaista kažem, nas je zaista Bog podario. Kako reagira sinot Kosta na glumečki? Super je, vrlo je onako emotivan, mi smo ga pripremali svakako da dolaze njegove sestre i vrlo smo ponosni što je onako artikulisan, miran, razume situacije. Nije. Dobro, ќерката Мина е поголема, претпоставувам дека Mina je već velika. Така. Ona završava sada uglavnom svoje obaveze oko studija na studija muzike. U slobodno vreme se bavi radom u studiju, ima dosta obaveza povodom toga.
Tako da smo mi, eto, jedna vrlo, da kažem, zadovoljna porodica. Да, морам уште ова да ве прашам, како се снаоѓа вашата сопруга во целата оваа приказна? Колку е тешко или лесно со... Pa nije joj baš lako, ali mislim da je u pravom trenutku odlučila da napravi dobru organizaciju u kući oko svega toga što nam se dešava i zahvaljujući tim odlukama mi imamo mogućnost da se i odmaramo i tako da mislim da je to jako dobro uradila. Уште едно прашање имам само за крај, доколку вашите деца се решат да тргнат по вашите стапки. Ќе ги поддржите? Ja svakako mogu da pružim pomoć. Da insistiram, naravno da neću. I mislim da je glupo insistirati. Ja bih recimo volao da oni svi budu doktori. Pa onda profesor doktor. Tako da, eto, to su moje želje. A sad da specijalno ih involviram u nešto, ako oni to ne žele, ne bih to radio. Ali u svakom slučaju ću da podržim. Ти благодарам на прекрасниот разговор и ти посакувам успешен концерт. Hvala, izvolite na koncert.